no nana te wairua Ko ia ko kahina wanawa Tēnā tātou katoa e hui mai nei. Welcome to Whaka Cool Reo, where we learn te reo Māori, kupu, kiwaha and phrases. Ko Frankie Boni tuku ingoa, no ko mahora tuku kura, ko mahora aha. This week for Whaka Cool Reo, we're going to be learning how to say kia koe tētahi. Kia koe tētahi means, do you have a sip? Oh, Ren, kia koe tētahi pene. Ai, kia au tētahi. Oh, my pencil broke. Austin, kia koe tētahi pene rākau. Kia au tētahi. Tūmeke. Oh, Tanarolo. Austin, kia koe tētahi ruri. Ai, kia au tētahi. But does this work? Yeah, what was this big thing? Thank you for watching Whaka Cool Reo. Kia kaha te reo Māori.